Muraho. VIP ni hehe? Ni hano? Ni hano? Ese ni gute umuntu wicara muri VIP abura no kwigurira n'amazi byibura ngo ayicarane? Kandi ubwo umukobwa azi yuko afite boyfriend. Sister, muhindukira umubwira ati hari ikintu nabonye hano by the way nshaka guheraho kugira ngo mvuge. Muzi impamvu show yatangiye isa n'ikonje? Dore umusponsor mukuru w'iyi show ni matora baturyamishije by the way. Baturyamishije. Mu nkomera amashyi mbanze mbyiyumvemo. Njyewe by the way ndi umwadeperi nsengera muri adeperi Gatsata. Hano hari bene data ngo dusuzanye. Yesu ashimwe. Ako uwo musista mwicaranye sister umaze igihe gitoya ukoze ubukwe nibyo? Nibyo? Umugabo ari hehe? Zamura ibiganza. Uriya mugabo ntabwo akirara na box. Mumukomera amashyi. Aka gatunda ndagakunda byatari gusa nyine iwacu muri adeperi Gatsata hari ukuntu tujya tukaririmba man ugafashwa tukaririmbane. Hari igihe bisansaba gufata credit ariko yasinkuburiraga Henesi. I don't know why ukuntu baby wamfasha amatwi ukuntu wimanukira nka muviza kibadashi nubwo utwana twose twigize udushadibu kuri renge nyinshi twose n'udusirimu respecting uhani overdose ayiwe unsanze genyoro nakumenyera kado turaza kwirira gatu ayiwe turaza kwirira gatu ayiwe wankunze na munina nini chini ayiwe no kuri izo staff mpora ndi ready. Abashanjari buriya agatunda ku batabizi ni imbuto tu. Mu Rwanda dukunda imbuto. Niyo urebye inkotanyi ubona yuko bari kuri regime kuko inkotanyi ziza gufata u Rwanda zaje zivuga ngo amatunda yiko buranje nibaza nk'igisirikare cya Kongo kigiye nko gufata Kongo. Abasirikare ba Kongo ibo mu byibuke bo nambuto bakunda ahubwo bagenda bavuga ngo nyama ziko mbere. Gusa ikintu nkundira abaturanyi bacu b'i Burundi, igisirikare cy'u Burundi kigiye gufata u Burundi bro mame sayiko mbere. Twebwe rero muri adeperi iyo turirimbye tunosoma n'ijambo ry'Imana. Umusomyi mwiza twapanze ari he wa Bibiliya? Sister, gwino dusomere turambure application zacu kuko Bibiliya nazo mwagendanye ndabizi. Sister, gwino dusome muri Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa 2 tugeze ku wa 4. Gwinani imbere nta kibazo. Gwinani imbere. Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa 2 tugeze ku wa 4. Mwana w'umuntu. No, banza uvuga ngo turabanza tukavuga ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu? Mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aha. Mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti? Subiramo. Hari ahantu numvishe banza usubiramo. Mwana w'umuntu. Igiti cy'umuzabibu. Igiti cy'umuzabibu. Aha, cyakoze iki? Ndetse n'amashami yacyo. N'amashami yacyo, ha? Birusha iki ibindi biti byo mu kibira. Mu kibira komeza. Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe? Cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu? Cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu, ha?
dore ku bagitaye murongo wa 4 noneho sasa niho noneho hagiye kudufasha. dore bagitaye mu muriro dore bagitaye mu muriro, dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, aha, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira kandi hagati yacyo naho harashya. bwira mugenzi wawe ngo hagati yacyo naho harashya. mukomere Imana amashyi menshi cyane. Sandelevai, oui alors nous en sommes papeteri. Hari abantu hano, hari ikintu Imana inyeretse muri iri teraniro. Imana irambwiye ngo mbabwire, uyu munsi ni kwa kangahe? Ni ku cyumweru. Imana irambwiye ngo ejo ni ku wa mbere. Hano hari undi mugabo Imana inyeretse, sinzi ko atari kugaragara, ari hehe? Papa, nakweretswe wegeranye n'uwo mugore uherutse gushaka. Nabonye uriya mugabo, nabonye akunda byeri, bitewe n'urukundo ukunda byeri. Uyu mwaka utarashira Imana izaguha akabari. Leandre, hi. Icyo nkundira abakire mwamwiturije. Franco, naye nibajije impamvu hari urumuri ruri kunkubita mu maso, kumbi ni umutwe wa Franco. Ariko Franco ni umuntu mwiza by the way. Nabibereke ukuntu ari umuntu mwiza, mbibereke. Murabyemeye mwebwe? Namwe murabyemeye mbereke ukuntu Franco ari umuntu mwiza? Nshaka kumva amajwi yanyu, mbibereke. Namwe mbibereke. Franco mabitanu mbereke. Mabitanu mbereke ukuntu uri umwana mwiza. Mwabibonye? Nongere mbibereke. Igo. Franco, aba bantu bakonfirme. Anga cyagasuzuguro, umudayimoni w'agasuzuguro mwiyame mu izina rya Yesu. Twonya mwarangiza ngo komedi nta mafaranga arimo. Ayanjye sinyakwemo mureba. Buriya reka mbatera ka joke. Iyi ndirimbo tuvuyemo abantu benshi bakunda kuyita ngo ni igishego. Gusa ngiye si igishego. Ubundi indirimbo iyo ari yo yose ugiye kuyitekereza wakumvamo ko harimo igishego. Nanjye hari indirimbo ni y'abapetitu. Ni y'abapeti gusa iyo nyumva hari ukuntu mba ndi kumvamo akantu k'agashego kandi ari yitetero. Hira ndirimbo baririmba ngo abana bakunda gukina n'utunyoni, utunyoni abana bakunda gukina n'utunyoni, shaka utunyoni shaka. Buriya nta ndirimbo y'igishego, ahubwo igishego kikuri mu mutwe wawe. Igishego kibarimo. Niyo mpamvu nta ndirimbo buriya igibamo igishego. Nicyo nashaka kuvuga. Njyewe ubundi ndi umuntu ukunda gusoma, nkunda amakotsi, amagambo aba yaravuzwe n'abahanga. Harimo utujambo tw'icyongereza nibuka na sevinze muri njyewe, nk'ijambo ngo work hard in silence, wow, and let success make the noise, wow. Hari n'irindi jambo nkunda ngo don't rest unless you got money, wow, that's interesting. Utuntu nk'utwo. Ibyo bintu byo gukunda amakotsi byatumye nkunda ayandi magambo meza ku buryo ahantu hose ngeze biba ngombwa yuko nsoma. Nageze hano mbona handitse Henikeni, ngeze hano mbona handitse ngo Kiran Spring Mattress. Ahantu henshi ngeze akenshi ndasoma tu. Mu kanya rero mvuye hara rero muri washroom. Nari mvuye nyine nari ngiye gukora ibyoroshye, nari mezemo gutya. Nari meze gutya. Kuko rero nge rero namenyereye rero gusoma ahantu hose ngeze, nahise nsoma ijambo ryiza byatari. Nari meze gutya, ndebye hejuru mbona handitse ijambo ryiza ngo ejo heza ari mu biganza byawe. Nagize ngo ndibeshye, ejo heza ari mu biganza byanjye.
gusa nahise ngira icyizere kuko ni harehare. Thank you guys, that's my time.